Kei te karo te minita i ngā take kaunihera ārohe, i te whakapae ka kore hā noa ngā uepu Māori i ngā whakatīnana hia te hiahia o te kāwanatanga ki te whakahou ake i te rautaki kaunihera ārohe o te motu. I tohe te Māori kia whai tūru ia ki runga i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Engari ko tētahi puari ke te whiwhinga. Ko te pātai naia nei, he aha kaitua mō rātau. So essentially you're rendering Māori step boards redundant? No, not at all. Nō reira, hei tā te minita i ngā take kaunihera, kai te pai ngā puari Māori. Engari, he āhua rereke te whakautu a te pirimia. I don't think as a result of the legislation that we're proposing that would be the case. Heoi tērā tētahi koro matua e hōhana ki ngā hiahia o te kāwanatanga ki te whakakore i ngā kaupapa ahurea, toko i te ora, tai au hoki. Well, what's left? Quite frankly, what's left if you... That is what I do in local government. Engari anō mo te koro matua o te tai rāwhiti me tana hapori. Hei te pai tēnā, nā te mea ka wetahi o ngā kaunihera he maumau moni, o tira mātou te tai rāwhiti, hāngai mātou ki ngā kaupapa whakahirahira. Ko Tāmaki me te tai rāwhiti e tahi wāhi e kaha no hiana e te iwi Māori. Hei tā Ming Foon, kei te whakatutuki o na hapori i ā rātau ake kaupapa ahurea whakapakari tikanga hoki. Engari kei te Anipā Len Brown, hei tāna ka pāngia rawa te iwi Māori kei roto i ona rohe. Nō reira te whakaaro he niho more o ngā puari Māori. I hope not. They are really developing good momentum. Tā te minita take kaunihera, kaua e māharahara. The Local Government Act has a treaty clause in it. Te mahi rōri, te mahi paipa, te whakatika ngā āhuatanga o te tai ao, me wera te mea kei te nako o mātou oranga kei runga i tēnei whenua. Ka tīmata te huitahi a te kāwanatanga me ngā koromatua o te motu a te pōnei. Kaore he kōrero whakatena kai te haere ake. Jasmine Pearson, Te Karere.